Zdravo, ja sam Maja. Po profesiji sam doktor medicine, coach i psihoterapeut. Također radim i kao supervizor i edukator. Obožavam coaching zato što mi omogućava da na najbolji mogući način objedinim svo znanje iz različitih oblasti, veštine i iskustvo koje sam sticala tokom godina svojih životnih i poslovnih izazova. Moj pristup radu je integrativni, a dominantno radim iz psihodinamskog modela. To znači da svojim klijentima omogućavam da dopru do onih najdubljih sadržaja, nesvesnih sadržaja i obrazaca koji utiču na to i kako se ponašamo i kakva su nam emotivna preživljavanja, na koji način i da li uspevamo da ostvarimo svoje potencijale ili dovode do nekog zastoja i neuspeha. Zašto je psihodinamski pristup dobar? Zato što ponekad problem nije na 10. spratu, nego je potrebno sići u podrum i tamo istražiti šta se dešava. Kad je to potrebno, pomažem klijentu da siđe u podrum i da stvari rešava iz temelja. To nikako ne znači da ne radimo i na fasadi. Naprotiv, integrativni pristup omogućava da se koriste alati i tehnike iz različitih modaliteta i pravaca. To je poput nekog švedskog stola sa različitim alatima i onda uzmete onaj koji je najprimereniji i najbolji za tog konkretnog klijenta. Moji klijenti na coachingu su hrabri ljudi koji se ne plaše da siđu u taj podrum, da istraže i da stvari rešavaju iz temelja. Kada tako radimo, onda je i fasada lepša, a i boravak na terasi je opušteniji i prijatniji. Pogledajte nešto više o mom radu i javite se.